Biyag ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka, Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka? Iso ano ada parikot? Ibagam kumabot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbukawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda na siguro parikot na, anak ko? Inal daw langan na kasta. No agsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon ken kwa na mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ti dinoy bagam kinilakay kumare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mata mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko. Tari, awan pa yung team may baon nga agluto. Siya ko na. Malayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumten to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha. I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mo't. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atog ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't maasawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati jak mo manong. Isumot lang dyan cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo't tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino day niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum day ta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda? Problemam day tan. Minda bakit, Rabiin?
Apay, hindi ka pala maturog. Sana pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No ammom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tal daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di amin da. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang? No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabangno ti pangaldawan namin da. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Nagyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rodan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas matlang tiluton. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rog, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wan, tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakas no makirelasyon ka? Hanggang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mat anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawan siyo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't lang, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ay, Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola,
Awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang. Aging ga ita, awan, anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdenden nata. Nga maging gaita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa ama kagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo't. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabising ko naklangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti ipupusay ni Lola da. Ay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersenak. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Ay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di amakontak, Mare? Ay, nasaan nga rod paray? Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay, kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamay na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo no nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdag sa nunay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawit nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman na nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatay. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, Neri balasang ko. Intun bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid dagitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, tatang.
Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, tatang. Iso na lang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo lang unay tabistida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumaruno nga agradwar, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturan na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mo. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y da idi Lola. Sigurado hamaragsakan da ijay. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idi kalman laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, alo ko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor timang kita kenkwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit, anyangay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron nga agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya? Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta dananang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okay, kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni Nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Saan na puno day ta, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day makasarita tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laeng nga rod, Mare.
Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo Aleya. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Aping musay ti amayo. Iti anya pay lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko makastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya pa'y lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramitak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot tan bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot tan nobyok. Anak, sapay la kumata mapakawandak. Iti aduan nagkurkurangak. Ure mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin kan ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kamin iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Sika ngay, Nanang. Anusan nyo at agna dito'y balay adakda kayo. Wanan ah. Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Diyak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag. Di tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan naktungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ko na tumultulong kada kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya,
Nauma ako nga grigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balain abak na ang anak ko. Agtrabaho ka ng bag. Tulungan nak nga agtrabaho iti talon tayo Sa anak nga umasinsaw no pa nagtalon lang ti ramitek tatang. Nabayag kayo nga agtaltalon. Saan latamat nga masinso ti pa nagbiag tayo? Jiray. At dakatin si mayatan ti pa nagbiag tayo. Gapi ti pa nagtaltalon tayo lang tatang. Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha? Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapo lang iti napinta sa panggadak. Tap numapadasan tayo mat tinaalwan apa nagbiag tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinnaay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungbat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raud. Awanan ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkenin ti ulo na. Di na kung matulungan nga agtrabaho ijay talawn. Hindi ka agdanag lakay. Siya akong titumulong kan ka. Adelaide, Ala, maturugtan. Patyak nga gawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka uli mo. Apay ka din, ha? amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Isumat lagayam, adikan nagawid, idirabi ni. Nakiturog ka pa yun, dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggad. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnaskan anatibker ti baruko mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, David? Saan abasta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry. Nasingag tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Sa anak na pa ay masidigkan ka. Oops! Di ka payagyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ama ipakitampay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nga agnaid pa'y diti balay? agpampanunot ka kade, Jerry. Saan anasaya at dayta apang panggapam? At adagawan na saya ta mapasamak kanya. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kagdanag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong ka na kayo ken ni tatang. lakay. Diakon nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeling. Hinala na amin na dagiti bato na. Kat dinan kayat ti agnaud pay dito'y balay. No, dahil ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ni ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay,
Nakasagana ka din, Jerry. Yung amukan kini Boss Dolpo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolpo. Ano? Madamdaman lang. Maam-am mo. Kan makasaritam ton, tibos ko. Nasken anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramida. Nasayaat nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Boss Dolpo. Ay ayaban na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolpo. Kaya't kula unay. Amangan numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dungeg ka anay pagkanyak. Nailaw-lawagan kan ka ni Boss Dolpo, ti trabaho tayo, Jerry. Antang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Jack pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yo, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasayat nga rod nukas na. Jack namnamain nakastoy gayam ti klase ti trabaho, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan, tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan anagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Saan abaybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda na ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga, di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos, ti mang salaknay biti anak ta. Ay, Dumteng tulad ta ti panawen ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat metlay. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Oh, adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigot. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamahan nyo dayta, Boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rombang nga ramidan na. Oh, Jerry, nakasagana kan? Uwan, David. Itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Kat sikan ti makaamo amang tispat sa kankwana. Adita, asidagtan kankwana, Jerry. Apaman ang makabatog ta kankwana. Pagtugamang. Uwan, David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka mat gayam. Gaputa magustuak ti naramid nyo kini David. Ah? Adto'y tumintoy. Nagado a kwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunag tupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo.
Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Wan gayang, David. Apay nga yung palikidar ni Boss Dolpo day tao. Kalaban day jay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di? Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Wan, David. Awan ti rumba nga pagdanagam. Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan ti aginong itiarak. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimmangpot kamatlangan. didak ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka, anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado amak-makan ngayon sangpet mo, Jerry, anak ka. Wan, tatang. Kukuhayo amin dayta ka ni nanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh, alaan nyo na ito eh. Nagadun akwarta da ita, Jerry. Alaan yun ti kwarta, ta sa anak mo't lang agbayang. No kasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Wan, nanang. Indagas ko lang, dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Saan nanas ka na mamuan nyo pa sa dino, nanang? Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakmano nakaturog kan bakit? Nakaraing ka pa'y mutlagayam. Jak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutak nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day tabat ti pampanunutag. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad ang tintin na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang naggapo iti dakas. Atileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagatal na. Kanawan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar-aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y beer house. maragsakan na ka makamamukan ka, Lisa. Maragsakan ak matamakamukan ka, Jerry. Jerry, si Kanti makaumukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, tanawan kayo pa yun, ha? At David pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman, ken pulutan. Siyak ti makam mo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kidirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak na minun, tanda na panak. Isuasaan akong ang nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo mat nga kinilisa itirabi? Nag-enjoy kayo ka di. Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong no makirelasyon ka kinilisa. Saan laasi ka ti lalaki itibiyag na? Anya? Boss Dolfo, apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho ka na kayo. David, Jerry. Anya deta, Boss Dolpo? Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem,
agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami magtungpal, itibini mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kada kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno amuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang gamrumorkan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umuna kang tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Huwag na raw. Kita taman. Nay, hindi Jerry matidintang bakit? Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Ang mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan nung nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sapay lang kuma. Taas saan na nagtao diti dakas na iti akwarta nakaw Sabalit iti tinurti sa rita yu tatang. Palpalagi pangkalaan, Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud. Ken agar aramid iti saan anasayaat. Uy, Jerry, kailangan ti panagulimot mo. Mapay ka din, ha? Di kang sanaay. Adda ka di parikod mo, ha? Pampanunutak lang tinibaga kanyak ni tatang David. Oh, Babalawan na kiti panangtid ko kadakwari ti dakkalagatan. At apan na nagkapoy ti dakas dayjay. saan ka di ang pudnumot nga dadakas nga ramid ta? Saan man aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ang mga numadadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti pananglikidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Agapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka nagiti tiprong. Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Ilisim ko maapo, iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arong muarte target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumartumot lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakil manan nga umentong, ti agur uray kadata. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Sulutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Diyak ka mo. Diyak nasiputan ti nakat... Oh! Kumlip ka, Jerry! Polis na gitimang kamkamat ka na ta. Katpalpantugan na ng David. Iparpartak mo pa itag pataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamad kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse!
Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman agta si bibiyagak pa. Kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbali, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tinaksanggas at tanatayan. Anya, Anyan na ito'y anagbambanagam, anak ko. pakawanan da ko mananang. Inlimad ko kada kayo tipod na trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapo itinamwak. Nagbalin kamat gaya mahir killer. No di mga kakuma iti pamagpagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y, at daditan, anak ko. Iso na lang, taapaman nga gimbag ka. Pagbaludanan titong palmo. Ikarok tinagbasulak. Tinabatay. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko ng agbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Ganitatang. Anak ko. Biyag. Di tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan nateng ditoy. Ay, presko anateng dagito, anak ko. Kin awan spray na. Ala, umunag kayon. Nagrugit pa'y matabag asako nga imot yo. Nadalos na ito, anak ko. Namantsaan lang. Okay, nangan kayon. Naibos tin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, ure saan na intag kapi aklatan. Makamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Alda ko ko ag. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapok kaya kailiw kamutan. Ing karigatak ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apok. Agyaman ang tapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't namin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar ije probinsya. Kaya't ko ti agawit ija, awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng agbiyahe. Alala, sana pala. Habang kabailak pa iti agbiyahe, ikarigatak. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat taa, apaw. Sana balay, taad da nang ibilina kadagiti dingwin ko ije balay. Isuda pa ilaang ti makaambaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kayat ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kon ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon! Apay, kano ti awid yun nanang? Di kay pa'y agawid aya. Saan pa'y anak ka? Iliwag pa'y ti apo ka. Ang klase ni Miles, di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin dagayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak inton bigat. Masapa ak to. Agpasentro a kita.
Makisabay kayo, tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah, Narigat tilugan no bigat. Tani, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yun. ah, sige nga rod, mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak ka. Unay kamutan, Hildo. Apay ngay pinagbiyahem ni nanang itay malam. Intun bigat ko man Jak manusam ti kinaangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon? Inamday jay ngam kasta ti bagbagam? Katakpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, di nan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpaidagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ninanang ti amin, saan ka di? Wan, ngam ado arigat ni napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akastaa. Nanyaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. Aday ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo. Ala, maturong takit din. Rabiin. Nagdapam manan piling. Ijayag ti anak mo manan? Wide manong istaw. Napan kuman sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Lapan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudem samet ten ti mapanlumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat nga awan may itid na kanyak taon unaam adaw dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildo, ta mabainak. Rumang laeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildo, imbatim kanyak. Siyak, tidimbakkelan na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mo? No saan agapo kanyak? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildo? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildo. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildo. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ipagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaadal? Mano, ti kasapulan nyo a kwarta, angkal. Tukay lang, hindi nabati a kwarta. Apay ngay, nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga rod, angkal. Diyak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Iyang mo ti 2K, ta sumarunon tayo, ta 3K. Kanaw ti iswildam, ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas ang kail. Itad mo, sabot ngamin iji inam ti swildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, idagad anal ka, kitawan man. Jak inik kanina nang iti kwarta, angkel. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad anal ka. Dahil ta kumaati, panuluta Hildo. Addan ornong ta, Hildo. Apay norogyan tan tagi patakder iti balay tayo.
Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel nga minti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay ang negosyo. Agbay and selak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilati si tilugan no dadadaal na wan awan? Amok matag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Kapay. Amangan na damo yung alako alugan dita lugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyom kanakan. Sige, tanong adna amaw. Ibagak adagusken ka. Alang ron, Uncle. Pakaamuandak to. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan. Umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa. Nadelay ti sweldo mi, Uncle. Ag-text tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang mo alugan lakay. Natawarak iti husto na ita, bakit? Ilako kiti nangingina. Kahit adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer. Basta may post iti social media. Naisagana kung tibado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Apay ngay? Alda pa panak. Isabat ko tilakok alugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo? Ag-teksak tulatan no madamdama. Ibagak nga da emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko aprutas kenat natin. Pabigla-bigla matiyo mayo nanang. Anyat gagarayo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo dahil nakarugurugit sa sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man taimay kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo muntain. Isunghaing kagumaak manayin tinagbiyahe. Di kay pa agaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ay, uwain, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo mula ita, nanang. Tapno, amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa ak ton no bigat, anak ko. Irar mo itong arodon tayo may sakod son, Miles. Maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ijisilid ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong arod, nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. Wen, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo mat kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabahom. Adun tilangan mo. Jak sumrakan. Ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbay and sell ko itilugan. Dakdakil ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho Nagrigat nagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyok. Kas makita mat.
Nag-triple turnong ta. Rumarta man na masapa inton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik da jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan da insan mo ahil daw. Ala tatang, anya man ti aramiden nyo giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Hindi kay nagbain. Kat no awan itin na, pilitak aya. Di kay lagbabay na mapan agdawdawat iti kwarta. Apay ino sa lagapukan niya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na da kayo. Agulimag ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan ni antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mau. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintinnakin ka. Ay na, saan na day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, ada kayo manangkal. Ay, uwan Ta, naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada papanan tayo. Ada mapantay kita na lugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yo. Basta ko yung ganda. Ay, kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso, di kayon mangnamnama iti maswildok ijay angkal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tanda iti na iti alugan ng hildaw. Napintas ba? Bueno, ruar na laan, tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan, ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti husto. Okay. Agawid ta nga rodain. Ay, wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay, sos, tsamba, angkel. Aniyamot na itigalan dito, ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Huwag nga rin Ha, esos, awan pinuto yung lugar, angkel. Apa niya eh? Esos, angkel, may itong partayon. Sapay ko mata makala sa titipagad na tatang kan insan Hildo. Huwag nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay ispalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay na po, agyabanak, tanakapuot ka Hildo, anak ko. Ha? Ayan ko. Apa yan nagsipngat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, haya. Ladingit nga ibaga. Agam, saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Apay, tsak may karaw ti may sanga imak. Anak ko, awanan ti may sanga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalinti kastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay nga yakas ko'y tinagpampanaga kanak ko. Ay, nagalasan tiksura ti rupa. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon.
Ang babawi ang asimorot ka ni Hildo. Ayam naladawan sa amin. Doon sa kumanapan ni Jimalayda. Saan kumanapasamak ni Astikan niyak. Kapoy ti kinarupan kwarsak. Di pasubo ako. Aston, ala, nasaya at muta. Tan na amiris day ta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jak maaramid dagita nga ibagbagam, lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jak nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta ti makunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan Pangasim, ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jak maramid dayta kunakngat. Iso apang nga asim, di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo tani. No jak aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon awam mo't sa bali apang italkakken ko Uray yawid nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Ijayan nga giskwela. Ay ko, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay anusam nga ruti manggid balasang ko. Pasensyakan. Kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saaday na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggid. Nanang, ayan niyo. Nanang? Apay aya anak ko. Madapating utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang? Anak ko. Pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, kinadurman kayo ti kalabas. Idi sa anak payakas to'y. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilanga ka na kayo. Itala amiris ko. Sa narumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko nanang. Ay, naalala, bye-bye amon dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Iso nga inaw-awat ko amin dagita. Adumot lati nagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Iso nga ita, sunditak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamit anak ko. Aking gat si bibiyagak. At daak iti sibay mo amang tulog ka. Agyaman ako rin, nanang ko. Respetuam ti dadakkel mo kat ipatag mo ida, akas iti panang ipatagdamat kan ka nga anak da. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gaya mo nakabsat yu Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Biyag, ti tao.
Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka taday kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Bareng kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Bareng makarana tayo itinangi na presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan ditoy. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na kamanen. Ay, wan nga rod lakay. Agbabawi aka na panijay. Kayat ngamin ni nanang aging nasidad kami nga agkabsat. Di na kayat nga adadimi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wan nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, saan ta na pagsaritaan day ta banag? Tikit di pagsaya